kakhulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Hayi indlela endivuma ngayo ukuthi ufuna ngimfundise uhlele igama lisho ukuthini. Amen. Ake ngiqale ngibingelele ngithobeke ngibingelele umfundisikazi Mashabalala uyena osiqoqile la namhlanje nohlelele indawo esihlangene kuyona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Bingelela abefundisi bonke abakhona ngithobeke baba umkhulisa. Siyathobeka kakhulu baba, siyabonga khona kwakho uNkulunkulu akusise. Bingelele bonke obaba abakhona omama intombi nezinsizwa Sunday school niyaphila bazukulu bami. Jesu Kristu inkosi. Wakuhlele bingelele ungwane sishayele inzimbi laphaya kamnandi. Ngiyambona uyakhula, angisho ukukhula ngeminyaka, ukhulile vele ngayo ile ngashaya ngayo yezo ukuthi ayisafani nale engaqala umazi nale inyaka edlulile. Siyabonga kakhulu. Bingelele umphathi wohlelo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngani nonke enikhona enifikile namhlanje. iBergville elinye lamabranch amadala kakhulu asentabeni kaJehova liyabonelela. Siyabonga kakhulu, siyabonisa uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi kufanele ngiqale laphaya ngasengishilo ukuthi indlela enivuma ngayo ukuthi uJesu Kristu inkosi angiyizwa kahle. Mhlawumbe ngoba nazi ukuthi ngoba nabasekhaya lethu la phela baphakamisa izandla babona abasekhaya lethu ukuba baninganyana nje kodwa baningi kakhulu. Okay, kulungile-ke ngiyabonga. Sibonge kakhulu bonke asebefakazile. Inkosi uJesu iyajabule ngayo ezulwini. Abanye abamazi bawuzibani sekuyangiphoqa ukuthi ngithi uNkulunkulu wangibiza ngo-2010 wathi angathi badalake. Kusho ukuthi unyaka ka-14 lo ngima phambi kwabami unyaka u-14 yabona ngiseyingane ngingafiki na-21 years. Angithi ingane masineminyaka u-21 inikwa isikhiye ekuthiwa ikhulile. Mina ngasinikwazi isikhiye sasekufundisile ukuthi ngisemncane ngiseyingane. Ngo-2020 kwakuvalwa izwe. Makuvalwa izwe-ke baye kukhonzwa. Basithi uNkulunkulu wangimqalela igroup ka-WhatsApp ababekhona babe u-30 ebandleni babe no-WhatsApp. Bavula ngabantu abawu-30 ngo-2020 March ngosuku luka 25-26 sakhumbuli-ke sekuyalahleka. Saqala-ke saqhubeka ikhaya lezwi igama legroup ngathandaza ngabuza ukuthi legroup sibize ngokuthini. Wathi uNkulunkulu masithi ikhaya lezwi. Yingakho-ke sithi ikhaya lezwi. Izwi-ke siyazi ukuthi iBhayibheli. Izwi ulizwi, ulizwi uJesu. Ikhaya-ke likaJesu lapho legroup. Kukhulunywa-ke into, kukhulunywa izwi kuphela. Kuthe-ke makuphela unyaka ngonyaka ka-2021 abantu basebewu-750 befakana egruphini. Ngonyaka wesibili okwaku-2022 basebe-1600. Ngonyaka wesithathu ngonyaka odlule 2023 bebe-4400. Ngonyaka-ke lo wesine ngoMarch kulo nyaka besibe-6200. Njengamanje-ke bangaphezulu ka-8,000. uNkulunkulu evuma ngiyakholwa ukuthi uzoshaya uMarch siqeda unyaka wo-5 abantu befikile ku-10,000 ngendlela ekhula ngayo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Ibandla-ke ngekulona kusentabeni kaJehova kuyabonelela. So izinto ezimbili ezihlukene uma usegruphini akukho ebandleni. Ngoba egruphini khona amabandla amaningi ahlukene abefundisi. Zonke inkundla zikhona ababhishobhi, archbishobhi, abapostoli, abaprofeti. Lonke uhlobo lwey'nkundla lukhona la ekhaya lezwi. Kusho ukuthi ikhaya lezwi alibandlululi. Ingakho-ke isikhathi esiningi intshumayelo zami ngishumayela ibandla
ngoba njengoba ubona lokho kulaphambi kwami okukhanyayo ku-YouTube loyo lenkonzo khona abasilandelayo ku-YouTube abaningi kakhulu abala ku-3,000 2.9 ama-subscribers balindele lenkonzo la-ke sengishilo ku-WhatsApp lamafoni amabili enye i-backup abantu abangaphezu ka-8,000 mangiqeda la ngiyaziposta lezi nkonzo kuphela ku-YouTube kuphela ngizokwenza amasevisi ekhaya ngokudinga inkosi ngibuyeke ngize la leli gama uJesu Kristu inkosi kade ngisakuqala ekufundiseni angazi uNkulunkulu walifakani leli gama kimi ngazithola njalo ngiphendula ucingo ngingasho ukuthi hallo kodwa ngithi uJesu Kristu inkosi ngagcina sengibona umahluko ukuthi amadimoni alithobela alisaba leli gama alisaba ngaphezulu kokuthi uthi ngegama likaJesu isizathu salokho uma ufunda abaseFilipi chapter 2 verse 9 kuya ku-11 lithi izwi lenkosi uNkulunkulu umphakamisile uJesu wamnika igama eliphezu kwamagama onke ngaleli gama amadolo ayaguqa ezulwini amadolo ayaguqa emhlabeni nangaphansi komhlaba ayaguqa izilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi bese kuba inkazimulo kuNkulunkulu so-ke uma sithi uJesu Kristu inkosi azimulisa uNkulunkulu uma sithi uJesu Kristu inkosi amadolo ezulwini ingilosi ziyaguqa amadimoni emhlabeni ayaguqa nabasesikhogweni ngaphansi komhlaba bayaguqa so-ke linamandla leli gama ngendlela emangalisayo livusa abantu abafile akudingi ukuthi ukhuleke umkhulu uma ufika phezu komuntu uthule ebanda uthi uJesu Kristu inkosi phezu kwalo mzimba mbona umuntu evula amehlo ephaphama evuka ngoba linamandla ogulayo ngoba desho nje umama obela ubani umamthusi uthi wayishaywe i-stroke ngemkhuleko ela waphiliswa so igama leli eliyisambulo kodwa libhaliwe eBhayibhelini siyalazi nesingalinakile uma ulibheka lapha eBhayibhelini libhalwe ngama-capital letters lonke ukuthi uJesu Kristu inkosi lokho bekufanele ngabe kwazivula amehlo salinaka asilinakanga ufuna-ke uma ulibize liphelele ungathi uJesu uyinkosi abanye basho njalo bathi uJesu uyinkosi ungasho futhi ukuthi uKristu uyinkosi uphelele uJesu Kristu uyinkosi mawusho njalo uyamvuma uJesu iselelesi sasho njalo bathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise uzothi omunye uthatha phike lokho kubhaliwe eBhayibhelini uma ufundi iBhayibheli lapha kuLuka uJesu esesiphambanweni ezelelesi ezimbili esiyiselelesi sithi uJesu umungu Kristu yehla esiphambanweni usehlise nathi sesithi-ke lesesinye nawe awumesaba uNkulunkulu na enganisilathina ngenxa yokubona kwethu lo akanasono bese sithi Jesu uzumkhumbule embusweni wakho wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise pho lingenaphi lenkosi na uma sithi Jesu mkhumbule embusweni wakho ukhona umuntu onombuso engekho inkosi akekho so savuma ukuthi uJesu inkosi wena kulula kangakanani ake ngiyasithi uboshiwe usejele libathathu ungakwazi ukubona omunye phakathi kwebosho isibosho ukuthi lo uyinkosi na sambulelwa asambulelwanga inyama negazi sambulelwa umoya kaNkulunkulu ukuthi lo uyinkosi sathi Jesu uzomkhumbula embusweni wakho wathi uJesu namhlanje izoba nawe eparadise so-ke uma siya kwabaseRoma 10 verse 9 lithi izwi lenkosi umuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyasindiswa isalvation isimsiphelele vuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi ukholwe enhlizweni yakho so uma ubuka indaba yokuthi uJesu Kristu inkosi uthi uqeda ukusho bese ushayiswa emoto ngifuna ukutshela uma ufika ezulwini ufana neselelesi ngokumvumile uJesu ukuthi uyinkosi kunemfihlakalo enkulu kabi kuleli gama
So ke bekuzoba kuhleke uma ungaziwa uqala ukusebenzise ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Nina mangiphendula ucingo ngisho njalo alo wami uJesu Kristu uyinkosi. Ngishaya imoya namadimoni azoza ukuthi mhlawumbe siyaxoxa bese siyaxabana singazwani kanti sixatshaniswa umoya lo. Ushayeka yonke into lijwayeleke leli gama linamandla lisezweni. Abangabaphika uKristu abalifuni. Ngikhuluma nje ngiyazondwa. Ngizondelwa ukuthi ngithi uJesu Kristu uyinkosi. And ngizondwa amakholwa nabefundisi. Abangixakayo kanti khona uJesu akayona yena inkosi. Ngempela umuntu uzozangizonde ngangizondele into ebhalwe eBhayibhelini. Number 2 kanti kuyini lento uJesu ngokuyinkosi. Umahluko ukuthi mina ngiyamvuma. So yazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyadlula-ke ngicabanga ukuthi ngikuchazile okuningi ukungenza uKristu kumazi bakuthi bande wena ongamazi. Sizoya-ke ezweni lenkosi esizolithola laphaya encwadini kaPetro yokuqala. Encwadini kaPetro yokuqala. Ngazi-ke nangokuthi besekhona ukucula kancane. Sizocula ne-keyboard ingekho akusho lutho. Ngalo lolo suku bevukile abenkosi ezoJesu ubukhosi bayo sebebuthwa sengizothandaza besesezweni lenkosi. Ngifisa ukucacisisa lento. Abasibonayo siguqa bangaziphoqi baguqe uguqa othandayo. Uguqa othandayo bangaziphoqi baguqe. Kodwa ngifuna ukusho lento ngo-2022 ngoJulayi enkonzweni zikaJulayi uNkulunkulu wakhuluma nami ngolelizwi ekhuluma ngoguqa. Wangibuza umbuzo wangihlula ukuphendula. Wathi manifunde eBhayibhelini ngaso sonke isikhathi indodana yami uJesu mayithandaza wayiguqa. Indaba nina ningangiguqeki. Osiyangihlula lo mbuzo. Yini mina ningangiguqeli indodana yami uJesu yayiguqa na? Aniboni into niphakeme. Nibona indlela enigqoke ngayo, nibona izinto eziningi. Siguqa ngisho ukuthi itende ebhekwe lapha ekuguqa. Ngiyaguqa. Ngoba ngatshelwa ukuthi uJesu wayiguqa iguqe ngani phakama ngaguqa. Kodwa noma kunjalo ngizophinde ngisho ukuthi akhululeke ongathandi ukuguqa. Ngifuna ukuchaza ukuthi thina waye siguqa. INkosi yafuna ukuthi siguqa. Kunabantu abaningi-ke engibaziyo bangaphezulu kwabafana abebegula, abanye bene-stroke, abanye bephethwe amadolo, bethi abakwazi ukuguqa. Kodwa mhla baguqa baletha ubufakazi bathi bengisukuma kalukhuni ngingakwazi ukusukuma, nganele ngaguqa ngathandaza ngayisukumela sengiguqa kalula amadolo abasekho. Ngoba sikhonza uNkulunkulu ophilayo ofuna ukukhothanyelwa. Yabona umoya lapha yakuseduze elinye lamagama akhe umhawu. Bayawuthandaza ungasabi umbize ngomhawu igama lakhe lelo. Why ebe umhawu?
ngokusidalile sonke sidalele ukuthi simkhonze. Kunomhawu ukuthi wena ufuna ukumkhonza uguqela abanye uNkulunkulu, uguqela uSathane. Angithi uma uya lapha enyangeni noma esangomeni sihlala ukuthi sithandaza, uma ungena uyaguqa ngithi usukhothamile, kodwa ukwazi ukukhothamela umdali wakho ekudaleni. Hayi-ke angidlule lapho, ngiphinde ngisho ongathandi ukuguqa ukulele. Thina esiguqayo ngoba satshela ukuthi asiguqa. Emawoshe umsebenzi lonke bendangisela angisuma yele zona ona kuthi uNkulunkulu wethu nomusa siyathoba apho ubuso bakho akekho omunye esingamguqela. Wena wedwa ngokusidalile, wathi usidale ngomfanekiso wakho, wathi ufuna sibuse. Ishili incebo yakho imile la, yathi Nkosi ulindele ukuthi sibuse ngokusidalela ukubusa. Kodwa phezu kokubusa konke osinikeze khona kufanele sikhothamele wena, ngoba indodana yakho izalile yodwa iyakukhothamela ngaso sonke isikhathi mayikhuluma nawe. Siyabonga-ke Nkosi, ngiyacela ukuthi ube kanye nathi kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele. Ukhulume wena, ukhulume ngalo mzimba, nami ngihlale phansi ngilalele, usebenzise lolu daka, lolu bumba obekile ingcebo yakho kulo, ukuba Nkosi sizwe ukuthi namhlanje usiphatheleni. Siyabonga ngalolu suku, siyabonga abantwana bakho, busisa kube yilona loyo ufikile, ungabe bikho zokuyela emuva engasitholile isibusiso sakhe. Akhona oyedwa kubona Nkosi ozekile ngoba mina ngilutho, kodwa beze kuwe ngoba wonke amazwi okuphila akuwena. Wena odala umuntu, ngaphandle kwakho Nkosi Jesu akuvelanga lutho. Size kuwe-ke Nkosi, sipha amazwi okuphila, usiphilise nangaso lesi sikhathi. Uyazi uyilona loyo khona la ukuthi yina idingayo yalokuphila. Ngiyacela ukuthi wenze izwi lakho ama-103:5 othe umuntu wakho Nkosi uyamenelisa ngalokho akudingayo. Ngiyacela-ke Nkosi ukuthi usuthise ukulangazela kwalona loyo ngokuhle, bese usilondoloza Nkosi, uzibuse ngosuku lokugcina. UJesu Kristu INkosi. Amen. Ngithele sokulizwi lenkosi incwadi kaPetro ngokuqala chapter 5:7. Izwi esijwayele kakhulu. Ngiyajabula-ke uma ngithi ukubheka ngapha, ngibona abantu engasabazi, umoya wami uyajabula, uyathokoza kakhulu. Incwadi yokuqala kaPetro chapter 1. Incwadi yokuqala kaPetro chapter 5:7. Ivesi esijwayele kakhulu. Abaningi baluthula, abaningi baduduzana ngalo, ukuthi hayi bafowethu asiphonseni kuye zonke iy'nkathazo zethu ngoba uyasikhathalela. Angithi siyalithanda, silijwayele. Isihloko-ke sale nkonzo sithi INkosi uJesu Kristu uyakukhathalela. INkosi uJesu Kristu uyakukhathalela. Masifundeke. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela. Ngifuna sigxile kakhulu ekuthenini uyasikhathalela. Yikho ngithe izwi silijwayele kakhulu, futhi sijwayele ukutshelana ngalo ukuthi hayi uphonse kuNkulunkulu, uphonsa kuJesu. Abanye bazi bethi unomhlane obanzi, angazi babewubonayo ngoba kaze ngibone eBhayibhelini lithi unomhlane obanzi, kodwa cha, phonsa kunomhlane obanzi. Kodwa ke sinakekele igama elithi uyasikhathalela.
isizathu sokuphonsa uyena ingoba esikhathalela. Asiphonsi kuyena nanoma ngasiphi isizathu kodwa ingoba uyasikhathalela. Kuyangani umuntu aphonse umuntu ongamkhathaleli na? Kwenziwa yini umuntu aphonse inkathazo zakhe umuntu ongamkhathaleli na? Mhlawumbe sikabamazi umuntu ongamkhathaleli. Umakhelwane wakho uyakukhathalela. Uthi uma usunenkinga weqa ucingo nomphuma egeyithini wamakhelwane, makhelwane, nginenkinga kunje. Lo muntu ophonsa kuyinkathazo yakho uyakukhathalela yini njengoba uJesu ekukhathalela na? Siba ney'nkinga ngey'ndlela eziningi ezehlukene. Njengamanje sisesikhathini sokubhala ka-matric. Ingane yami ayiphasanga uyoxoxela umakhelwane. Uyakukhathalela yini? Yini akakukhathalela ngayo? Uthi uJesu kuMatthew 10:28, mesabeni loyo othi esebulela abe namandla okuphonsa esihogweni. Uyena muntu okufanele simbikele ngoba unezulu nesihongo. Mina uma ungitshela inkinga zakho ngizokwenzani ngoba nginalo izulu anginaso isihongo. Ngizodlula lapho ngokuhleba. Ngizodlula lapho ngophuza amatiye ngawe. Ngizodlula lapho ngokukhuluma ngengane yakho. Hey phela masibani banadenje ingane yakho ikhulelwe. Phela ngithi usihlakaniphile uzenze isihlakaniphi. Bengazi ukuthi ukhulelwe zethu nje neyakho izokhulelwa. Umtshelelane umuntu inkathazo yakho ekhona uJesu okukhathalelayo na? Ngithemba seniyangizwa ukuthi ngikuphi manje. Ngakho-ke asiphonse kuye ngoba ewuJesu, kodwa siphonsa ngoba uyasikhathalela, wasifela esiphambanweni, wasithenga ngegazi lakho. Ubani wakufelayo? Ubani wakuthenga ngegazi lakho? Lo muntu ophonse kuye inkathazo yakho uyena oqala ozokuhleba. Angiphathi ngoke wamtshela wathi angatsheli umuntu. Yabo leli igama elithi ungatsheli umuntu ngabulukhuluma umlomo wakho. Ngoba lenza ukuthi lento oyikhuluma imshise lo mtshelayo abese idedela. Kanti uma uzovela ukhulume nje hayi akukwenzeka lutho. Yabona lento ukuthi ungatsheli umuntu. Yikho umpostoli uPawule ethi amandla esono ngumthetho. Yabona uma washaya umthetho usungenisa isono. Emzini wakho nje uhlezi batshela ingane zakho ukuthi ingane entombazane ngo5 ingashaya ingabuyile. Eyomfana ngo6 mhlawumbe uthi 7 ingashaya u7 ingabuyile awuzobona ke. Ngoba sekukhona umthetho bazoweqa. Njengoba noAdam noEva kwenzeka ukufana, wathi uNkulunkulu lingadla yonke indawo kodwa hayi lo muntu phakathi nendawo okwazi okuhle nokubi. Awukwazi usenyathela. Yabona ukube wathi ningadli lo muntu wokuphila. Akashongo ukuthi umuntu wokuphila. Ngoba kwakufanele abantu bayodla umuntu wokuphila baphile ingula phakathi. Kodwa badla lo obulalayo. Mayifika inyoka ithi inyoka, hayi uNkulunkulu kodwa nizofana naye. Akukho umuntu ozofa la. Ukhuluma abantu abakumaleveli angafani. Inyoka ilevel yomhlaba ephansi. uNkulunkulu mayethi umuntu uzofa kasho ukufa kuphuma umphefumulo. Kusho ukuthi ngizokhipha ensimini yase-Edeni, ngizokhipha ekubuseni, ngizokhipha ekuthenini ube munye nami, ufile uma uphile esonweni. Hayi nabo babona badla babona bafa, kanti bazokhishwa e-Edeni. So-ke umthetho, amandla esono angumthetho. So-ke noma yinini musutshela umuntu into uthi ungatsheli umuntu ngoba uyamthuma ukuthi akayotshela abantu. Ngixoxele ngomntwana othanda ukunixoxela uyivale umlomo wakho. Engizoma ngathi imfihlo yakho ayizuyandawo ngoba ushongo ukuthi ungatsheli umuntu. Abanye abantu esibaxoxelayo uyamxoxela into akudiscourage, engeke ikulungele lento ungayenzi, asuke lapho uyenza. Ngikhumbula omunye insizwa yayingixoxela imkhombise enye insizwa inendawo yokujima. Uthi lona yazi ukuthi lo ngakhuluma naye ngathi ngifuna ukuvula indawo yokujima naye lokushini. Wathi ngeke ngilunga abantu bajima edrobheni wangidiscourage waqela awuphelanga u6 months useyivulile. Umuntu ke lo yikho ngibuza ukuthi ubani umxoxele indaba zakho.
ubani ngoba ukhona osikhathalelayo uJesu kufanele simtshele indaba zethu kodwa sibhizi siyotshela obani abantu. Amahubo 1:1 lithi izwi lenkosi ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Ubani wena untulekayo? Mosusenkingeni uyakubani? Uhlulwa yini kuye encekwini kaNkulunkulu edotshini? Ngoba ibambele uNkulunkulu emhlabeni uzasho uNkulunkulu ezweni lakhe athi angenzi lutho ngingatshelanga abaprofeti bami. Ngisho ezobhubhisa iSodoma neGomora watshela uAbraham. So wena yini ululeko ubani? Ubani unika iluleko? Manje masilalela leli lizwi lithi ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zabantu. Okungukuthi ohamba ngazo njani? Uqale ekuseni. So siphila phansi kweziqalekiso nje ngoba sihambe silulekwa inoma ubani. Noma ubani lo muntu oqala ifike ngisenkingeni lana ngenze njani? Akutshele njengokholwa amadimoni aphila kuyena usulana isiqalekiso. Lithi-ke leli Hubo 1:1 ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezono, futhi ongahlali enkundleni yabakholodayo. Siphile esikhathini-ke se-social media njengamanje. Igroup okuyona iyaphila, iyampilela uNkulunkulu noma kuyathukwana, kuyaqolodelwana, kuyaxokozelwa. Isiqalekiso leso khumbula lithi ubusisiwe ongahlali enkundleni. Kusho ukuthi ohlalayo uqalekisiwe, uyathandaza ngapho anguthola umsebenzi, uyathandaza ngapho ufuna lezi zinto kodwa usenemagruphini wrong angamkhazimulisi uNkulunkulu. Ngikhuluma ngezinto eziwubala la ezilula ezidinga umuntu asebenzise umqondo wakhe. Ngoba uma ungawusebenzisi umqondo wakho uzoba senkingeni. Umfundisi ngiyamthanda amazwi akhe ukuthi asiqine, uqina. Ngiyalithanda leli gama. Bayibhala umpostoli uPaul lapha kwabase chapter 6:10 uthi qinani enkosini nasemandleni ayamakhulu. Abantu bayaqina la. Babiza izangoma, babiza inyanga bazoqinisa imizwa yabo. Wena uqinephi? Ngoba kufanele uqine enkosini nasemandleni ayamakhulu. Ngoba uma uhamba uqina noma ikuphi uzoba senkingeni. Usisiwe umuntu oqinayo angahambi ngeziluleko zabantu, angahlali enkundleni yabakholodayo, angene endleleni yezono. Loyo muntu lithi iBhayibheli ufana nomuntu otshalwe ngasemfuleni, oyenabisa impande zawo emanzini, uyathela ngesithelo, uyathela lo muthi ngesikhathi sawo. Ngakho-ke uqale kusiwe umuntu ohambayo ame ahlale nabantu abangalungile. Ngoba ilapho ethola khona ukondliwa. Wondliwa ubani wena ngenyanga? Ubani okhuluma nawe? Ubani omxoxela izinto? Ukuze-ke ubusiseke ezincane ufanele ukwenza. Thokoza njalo njalo bese uzindla ngomthetho kaJehova. Usimple. Umuthokoza uNkulunkulu inkathazo uzithatha uyiphonse kuye bese uba anxiety free. Zingabi nazo nesiBhayibheli sisithi anxiety lezi inkathazo esho ngeSuthu. Uyikhala lento yokutatazela ungazi kuzokwenzakalani, uhlupheke. Musuhlupheke uthi uJesu kuMatthew 6:33 funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwakhe, khona konke okunye konezelwa kini. Uthi ngomuso ungalikhathaleli ngoba ingumuso likhathalela okwakhe. Abantu abaningi bangena ezonweni ngokusaba ikusasa, abeselungiselela ukuselungisela ngendlela wrong. Jeremiah 29:11 uthi uNkulunkulu nginemicabango emihle ngawe, imicabango yekusasa elihle. Pho sizikhathazelana ngoba ngabe sithatha yonke into siphonsa kuye ngoba yena esikhathalela. Yazi inkinga yabazalwane yini? Abaphonsi inkathazo zabo bayazibeka. Khona umahluko phakathi kokuphonsa nokubeka. Ngisebenziseke isikhotha ngiyasazi angithi sisakhulumisa usonke noma sekungapha ngendla koBergville kuthiwa ngisemaswazini kakhulu akusho lutho. Isikhotha sotshani uma ngingakunika u5 ngithi hamba ubeke lapha esikhotheni, ungafika ucinga ukuthi ubone itshe bese uyobeka eduze kwetshe, ubekile bese uyabekisa.
Kodwa makuthiwa uphonse uthatha ngomabuthi uphonse uthi bese kuthiwa hambe ufuna ungaphela unyaka ungawutholanga lo-5 rand. Wenzeni? Uphonsile. Kodwa uma ubekile hamba ufuna ngeke ufune ngawulanda. Nansi inkinga yabazalwane. Ufika uguqe uthandaze uthi Nkosi nginenkinga kanje uqede. Uhlangana nomakhelwane wakho usamxoxela. Usuyilandile lo nkinga ngeke usasizana. Yabona lo nto le ubaba. Yebo ukukhuluma ngeenkinga zakho kubantu. Mawusuyiphosile khohlwa yiyona. Uthokoze uhlale emthethweni kaJehova uzithokozise ngawo. That is the problem esinayo. Hambe sikhuluma ngeenkinga zethu. Sasa usuyizwa lapha usuyahleka. Suphatheka kabi. Uzikhulume kubantu abangafanele bazikhulume. Izinkinga ziphonswa kumnikazi wazo. Uyitshela inkinga yakho ukuthi mina nginoJesu wami onamandla kunawe. Bese uyahlukana namaphinde uzokhulume ngayo. Nezingane zethu siyazilimaza. Wisdom wena ufailile wena. Ngathini kubo? Ungakhuluma amazwi angakhi enganeni. Uma ingane iphazamisekile nozibhala ingane yakho ayangaphasa. Ijabulise. Unemali uthathwe esedrobheni uhlala lapha eKFC nidle. Bese uxoxa kahle ijabule cha mntanami ngikuletha la. Ufuna wazi ukuthi lokufeyilile nje ngiyakuthanda ingane yami ngiyasala. Kusasa kuzulu ngalahle ithemba. Ngesilungu leli gama lithi fail lithi first action in learning. Fail first action in learning. So umuntu efeyila indlela afunda ngayo sifunda ngamaphutha. Yabona iBhayibheli kulotshwe izinto zabantu abalimala oDavide balala nabafazi babantu ukuze thina sifunde ngamaphutha abo singalali nabafazi babantu. So iBhayibheli lakhelwe leyo nto liyafundisa liyaqondisa bese likutshela izinto ezimbi abazenzile baphenduke kanjani. So umuntu mayona musumlahla musumkhondema musumahlulela ngoba unommeli wakho nguJesu uyena ozomahlulela egcineni. Thina okwethu kumnika uthando simkhuthaze amkhonze uNkulunkulu ngoba sikhonza uNkulunkulu oyinkinga ngishilo ngathi unomhamba. Kodwa ngiyethanda kubo 103 lithi akasiphathi njengobona kwethu akayigcini intuthelo yakhe kuze kube phakade. Ufuna umuntu eze kuye azoyilahla. Umbuzo ukuthi uza kanjani kuye uzozilahla na? Uza kanjani kuye? Ngoba kufanele size kuye kunendlela esiza ngayo. Yileke ebangwayo. Usathana washayila amabandla amaningi ngendlela yokuza uNkulunkulu. Ake ngithathe into elula kaJobe. uJobe indoda yalahlelwa yikho konke. Baze bafika abangani bakhe bazomeluleka bamtshela ukuthi wonile uNkulunkulu ngeke ayenze lento kungenasono. Basho yonke into abayithandayo kuyena. Kodwa ukuye lapho kulast chapter 42 ofika ku verse 42 uNkulunkulu esekhuluma nabangani bakaJobe verse 7 uthi nina nikhulume kabi ngoJobe nangami. Ngakho-ke uma nizake nizocela uxolo funa ngenze njengokuthuthela kwami kunini. Hambani niyeJobe niphathe inkunzi eziwu7 niyovuma isono senu kuye. Mina ngizovuma ubuso bakhe bese nginixolela. That is the key. Bathi abantu uhamba ovuma izolo ekamelweni uyivuma njani izolo ekamelweni umuntu uxabene naye? Bathi abanye zivume esihlahleni. Iya kumuntu osevuma izolo uNkulunkulu uzobuka ubuso bakhe abesevu ethamba azwe okusho yena axolele. Mawufunda uJohane 20 last chapter lithi uNkulunkulu uJesu wabaphephete wayesethi yamukelani uNgcwele wayesethi banika isikhiye nzima ngendlela emangalisayo. Wathi bathethelela izolo nami ngibathethelela. Amandla lawa anikezwe abantwana bakaNkulunkulu. So musukuziyela wena owonile nesono sakho ufuna uNkulunkulu acasuke enze njengokona kwakho. Thatha umuntu osevuma isono sakhe. Job izwilisho 1 John chapter 1 verse 7 lithi uma sithi sikhanyeni siba nenhlanganyelo omunye nomunye igazi likaJesu lisihlanze.
alihlanzi igazi likaJesu wedwa. Kudingeka omunye osehlanziwe ngegazi likaJesu. Asiudlali lo macashelana ukuthi woza kuvuma izono usuvumile nami sengiyavuma kuwo. Unganomthandaza ufike umthandazo wesono ezulwini nakho. Iza 59 verse 1 uyicacisa le ukuthi isandla sikaJehova sifinyezile ukusindisa. Nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa kodwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu. So isono siwudonga, awukwazi ukuvuma isono wedwa. Udinga umntwana kaNkulunkulu ohlanzwe ngegazi likaJesu uvume izono zakho. Mawuthanda ukufunda uJoshua chapter 7 verse 19 and 20. Mawufunda lapho icacisa kahle indaba yokuvuma izono. Uthi uJoshua akhani tshela mina ukuthi wenzeni, unika uNkulunkulu udumo ngesikhathi uvuma isono. Inkazimulo iya kuNkulunkulu ayibo omunye umuntu. Ngesikhathi wenza isono uNkulunkulu uyalimala, uyahlupheka, uJesu uyalimala, uSathane uyaqhosha eta ubheke usibanibani, uyibiza ngomfundisi wakho, uyibiza ngomntwana wakho, umbuka ukuthi wenzani. So mawuvuma isono unika uNkulunkulu inkazimulo. Bengichaza-ke ukuthi sikhuluma kanjani noNkulunkulu. Azathini yena lapha kuMakubo 34 verse 15 athi indlebe yami ibuka ukukhala kwabangcwele. So mawungcwele hayi ukhuluma kanye uNkulunkulu akuphendule indaba wena ngaphendula. Ungene ku-fasting, don't go 40 days ufana, don't go 3 days kuyafana. Susisono isono esiwudonga phakathi kwakho noNkulunkulu. Aya sikhulumeni iqiniso sesikhathini sokugcina. Sekunamavangeli amaningi kuthiwa yilomusa. Umusa ezabantu abangazi. Bebafowethu ngiyanicela ngifundele iBhayibheli. Niye ukutshelwa abantu izinto. Umuntu okushuma izinto engekho ezweni, qhelelana naye sikhuluma izwi la. Ukuthi umusa awusebenzi ngokuvuma isono ku-wrong. Mawufundisa ka-28 verse 13 lithi ofihla isiphambeko sakhe akayiphumelele, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Umusa utholakala ngokuvunywa kwesono, awutholakali ngokuthi usindisiwe nje uJesu wasifela isiphambanweni. Cha, siyavuma isono bese uyasishiya then uthole umusa. Kungumusa ukuthi sisindisiwe, asikwenzelanga lutho. Mina njengoba ngimi lapha kwenu ngiyisoni esikhulu kunani nonke kodwa ngenzela umusa. Ngimela ngoba ngenzela umusa. Sonke senzela umusa. Wena woza nokukholwa. Ngaso sonke isikhathi mayiphilisa umuntu uJesu uthi ukukholwa kwakho ukusindisile. Uzuzibuza ukuthi kanti kusho uJesu azaphilisa impilo emhlabeni. Ngoba phela wayevela ukuthi ukukholwa kwakho ukusindisile. Nani kuyena uletha umusa wakhe wena uza nokukholwa bese uyasindiswa. Insindisi njalo ilula ngendlela emangalisayo. Asikwazi ukuyicomplicate. So ke thina okwethu asiphonse kuye. Ngokunjani uyasikhathalela. Ngifuna ukubheka ihubo lokuzana ngithintile ihubo 1 verse 2 no 3 othi ke umuntu obusisile ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Uzindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Uzindla ngani wena ebusuku? Iziphi izinto ozenzayo ebusuku? Iziphi izinto ozenzayo ngezandla zakho phansi kwengubo? Uyazi usazoma phambi kaNkulunkulu na? Usazophendula phambi kaNkulunkulu. uJesu wami haleluya.
bathatha iy'ngane ey'ncane zibekelwa amadesk bese iy'hlalo laba abakhulu sibhande isihlalo sabo kuba ngconywana ngayibhaqeli ukuze umuntu angazi uma nifuna ukwenza lokho ngingacula sikwenze noma siqhubeke angazi kodwa nxa semama uyile ngegama likaJesu akukho kwenzekile kuwe noma ngabe khona uyaphiliswa manje uyaphiliswa manje ayike kulungile asiqhubekeni besikhuluma-ke ngokuthi obusisiwe ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova uzinda ngomthetho wakhe imini nobusuku unjengomuthi otshalwe ngasemanzini othela isithelo sawo ngesikhathi sawo qabunga lawo lingabuni yazi into ukuthi qabunga lawo lingabuni bangakanani abazalwane ababunayo yamazi umzalwane obuna umzalwane onjani umzalwane onamamuzi fika umsasela uthi yaxoxa naye ubunile uzongena kuliphi izulu umzalwane obunayo ayisikhathela abazalwane ababunayo abanamamuzi nabazalwane abanabantu abazalwane abanabantu athi umzalwane yazi mina imphiwe nje ubanele uzoze ungamphiwa nje ubanele wakudala akekho umuntu onomuntu lithi izwi lenkosi masithandaneni silikana uthando lokuzalwane iproblem yethu esiyenzayo siphambanisa izwi sinabantu esibethembayo akekho umuntu okufanele umthembe phansi kwezulu lithi iBhayibheli uqala ekusini Jeremiah 17:5 umuntu othemba abantu nowenza inyama ibe ingalo yakhe uqala ekusiwe lo muntu bese lithi ubusisiwe othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova ake mhlambe sihlakaze lelizwe ngoba ngifuna nikume eqala ekuseni yazi akayikho into ebuhlule umzalwane athi ngiyathandaza ngiphenduka ngifuna umsebenzi awuthola abeke inkinga kodwa usindisi uyakholwa ibuhlungu lokho kanti uhlula lezi zinto ezincane ake silinganise sithi nangu umama othize unendodana yakhe yasebenza ayibi siyabhoka indala la ekhaya bokububa adonsa ucingo bemntanami silambile la ekhaya sisadla yazi ukuthi idonsa isiqalekiso ukuthi ingane yakhe akusholo lithi iBhayibheli uqale kuse umuntu othemba umuntu ukuthi ingane yakhe izala alisho lutho ngalokho for the fact ukuthi usuqale wathela kunabantu abagudu kabe eceleni akehlukane nokuthela abantu ucele kumnikazi womuntu uNkulunkulu uzothi ayehla imali ezulwini cha uthinta umuntu akunika imali asikhulume nomnikazi womuntu asiqedele le ndaba ukhale endodaneni yakhe maxakekile lenyanga lungile kuzophosela umncane esikunike u500 rand u500 rand yagrosa namhlanje awuseyo kodwa uma uzotshela uNkulunkulu Nkosi ngilambile ungamtsheli akathinte bani ngoba uyamlawula uNkulunkulu uzobona ukuthi lapha ine 5000 tena ngiyabonga angithi ayitshelwa ngowena uthinto uNkulunkulu mayicelo wena izobancane iphelezelwa amagama kodwa uma utshela umnikazi wakhe izobaningi unike ini isibusiso so ake sifundeni nje ukuthi uyilandela isiqalekiso ukukhuluma nabantu abantu asikhulumi nabo sikhuluma nomnikazi wabantu umnikazi wabantu ozothinta abantu bakunike uzumangale nawo usibanibani unginike imali engaka ngaze nginike imali engaka umuntu nje uzoyiqiniza ukuthi ngothamkhuphe ngilele cha ukhulu uthunywe uNkulunkulu ukuthi akakunike ngoba uNkulunkulu njani uzwe umkhuleko wakho mayingawuphendula umkhuleko wakho khona isono ususisono ayaze ilula nje mawukhuleka ungaphendulwa uma izono zakho uzophendula iphela lapho le ndaba so ake sibuyeleni evangelini elidala lenhlambuluko iNkosi uJesu isikhululo sesanamhlanje lithi iNkosi uJesu iyakukhathalela ngakho khonza kuye umbuzo omkhulu-ke uthi wena ukhonza ubani ukhonza kuye na mawufunda incwadi balomphostoli Paul enkulumo kaNkulunkulu abasePhilippi chapter 4 verse 6 no verse 5 uqala ngamabongo verse 6 ngigcina ngo-verse 5 lithi ningakhathazeki ngalutho kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa nangokubonga anake la magama izicelo zakho azaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka
So uyakhuleka, uguqe phansi, ukhuleke. Bese uyanxusa, ubanxusela abanye abantu. Bese uyabonga. Ayikho into ethokozisa uNkulunkulu njengomuntu othi mayecela abonge ngaso leso sikhathi engakayitholi into. Ilasilahla khona. Cela, mawuqeda ukucela ubonge kuwo lo mkhuleko. Enganisho njalo izwa amaHebheru 11:6. Lithi ngaphandle kokukholwa ukungithokozisa uNkulunkulu. Uthokoziswa ukuthi abeza kuye bayakholwa ukuthi ukhona number 1, number 2 ungumvuzi walabo abamfunayo. So mawazi wena ukuthi uzokunika into ayifunayo uhlula yinkonzo. Bonga ngasilesi sikhathi ocela ngaso ukholwa lo abesethini athi ngenxa yegama lami akasilithintile usibanibani ngizokunika lento. Hayi ngenxa yegama lakhe nje abesekunika. So ke thina izicelo zethu azazi uNkulunkulu ngokunxusa nokukhuleka nokubonga. Abesethi kuverse 5 ubekezela kwena kwaziwa abantu bonke. Ngamanye amagama abantu mabazi ukuthi uyabekezela. Abantu musubatshela inkinga zakho. Khona abazalwane ebandleni lakho kulo. Oyi role model kubathe yazi mangakholwa nje usibanibani. Kanti akazi ukuthi usibanibani unenkinga. Ngokwenza njalo usibanibani utshela uNkulunkulu. Manje uyabona ukuthi umutshela umuntu inkinga zakho uzothi umkhulu. Kanti ngimthembile usibanibani ngithi yakholwa kahle nje hawu ayikathi ukholwa kuwo. No usibanibani pho igazi lalo muntu uzofuna kuwe. Ukusesihogweni wena ulahlisa ithemba. Ingakho ungafanele utshele umuntu inkinga zakho. Tshela uNkulunkulu ezakhe inkinga ngoba ubazi abantu abakubhekile oyilambu kubona ozobalimaza balahlekelwe ukukholwa. So ke abantu mabazi ukuthi uyabekezela. Abantu mabazi ukuthi uyakholwa umthanda uNkulunkulu. Bese ungene kosombeni lakho yokhala ukuthi Nkosi ngiyakhala ngiyacela. Uqeda ukucela bese uyabonga. Leli gama lithi khona nani nokunxusa. Angibuyele kule ndaba yami engayiqedanga. AyikaJobe. Uthi kuNkulunkulu kulabangani bakhe yanini kuJobe niphathele izinkunzi ezilu7. Manifika kuye yena uzonikhulekela ngesikhathi emkhulekela ngizomthethelela isono senu. Ufunda uverse 10 ke engimthandayo 42:10. Lithi izwi leNkosi uNkulunkulu wambuyisela bonke uJobe kwakumlahlekele ngesikhathi ekukhulekela abangani bakhe. Imfihlakalo esekukhulekeleni abanye abantu. Khulekela umakhelwana wakho. Uyambona unaziphi inkinga umnxusele ngesikhathi umnxusele uNkulunkulu uzonika wena qala ukudingayo udine ngaye. Kodwa mukugombela kwesakho wena njalo nje ingane zami Nkosi ukuthi indoda yami Nkosi ukuthi unkosikazi wami Nkosi ukuthi ake uhlukane nomndeni wakho. Unxusela abanye abantu abaseduze nawe babona abanesidingo. uNkulunkulu uzokumangalisa uzonika wena ukudingayo agcine ngabo. Funda uJob 42:10. uNkulunkulu ambuyisela yonke into uJobe emlahlekele ngesikhathi ukukhulekela abangani bakhe. Khumbula ukuthi uyena otshela abangani bakhe ukuthi yanini kuJobe ngizovuma ubuso bakhe ngimxolele. Kodwa uqala ngokunika uJobe ugcina ngokuxolela bona. uNkulunkulu ke simkhonzayo lo okufanele sikhule kumazini. Siqine ngokuba umfundisi uNkulunkulu seshila siqinene enkosini sizifunde izinto ezinkulunkulu. Ngixoleleke mhlawumbe ngijwayele abafundisa abavutha amabele. Mina uNkulunkulu ngiphinkonzo ukufundisa. Mawungilalela kahle nje uzophuma lapho uzwe izinto eziningi ozokuba uyisebenzise zikusize. Kuthiwe kasivuthi bathi asinayo umoya ongcwele. Kanti cha mawuvutha ungumvangeli. Kanti mawufundisa ukwazi ukuvutha kodwa usukusebenza ngomoya ongcwele. Ukuveza izinto abantu abangazazi abangaziboni ezizobasiza. Ake sifunde ukukhulekela abanye abantu. Ake ukhohle umndeni wakho. Uzombona uNkulunkulu uzowenzela umndeni wakho. Ukhohle. Ubuke loya naloyo ohluphekayo. Ubuke ingane kwamakhelwane efundile ne-degree engasebenzi. Uyicelela umsebenzi ukhohlwe zakho. Ziyeke ihlale la ekhaya. Kodwa ngitshela ukuthi mina ezakho uzothola kuqala kuneka amakhelwane. Ngoba sikhonza uNkulunkulu okukathi la usibanibani akanamona. Akanayo inhliziyo embi. Akafuni ukuhle kuze kuyena kuqala. Abesethi lo ufuze mina. Athi ufuna ukusakha ngomfanekiso wakho.
Shilo umfundisi Genesis 1:26 ukuthi masenze abantu ngomfanekiso wethu basikhonze basifune. So uNkulunkulu ufuna simfuze singabi nawo umona. Uma umuntu ethola imoto umbongele ngenhliziyo enhle ujabule kube kuhle. Uma masele evuma ungenza wenze ngishiphathi. Awumakhelwane wami ngithe ake sihlanganise nje sikubongele ngemoto amangale na. Umuntu uthi ma ukwenze ngenhliziyo enjani evulekile azushona ilanga noma ke unyaka wonke uzogijima imoto kwakho enye ingane zakhe zosine emoto. uNkulunkulu esimkhonzayo lo asihlukane nomona sithandaneni sizwane sakhaneni sithandane ngothando lani lokuKristu. So ke bengichaza ke la ukuthi asiphonse ingathazo zethu kuye siphonse nezabanye esiphila kanye nawo. Lithi kizwe ngeke ngahlakuna ningabesaba ababulala umzimba bengenakwenza ukuthemba kwabo kodwa ngesabeni lotho sekulele abenamandla okuphonsa umzimba esikhokweni. Ngakho ke asinikele indlela zethu kuye. Mawuba 37:5-6 nikele indlela yakho esandleni sikaJehova umethembe yena uza kukwela. Uye ukuthemba umuntu singakhumbula ngishiye phakathi lela enkhuluma ukuthi qale kusiwe umuntu othemba umuntu owenza ingalo owenza inyama ibe ingalo yakhe. Ufundisise ngiyalazi bangisho ukwenzani ukwenza inyama ibe ingalo. Yini umsebenzi wengalo? Umsebenzi wengalo ukuthi isandla sikwazi ukufika la besingeke sifike khona kube ingalo ayikho. Ubisandla siqhumela ehlombe ngabe udla kanjani? Ngabe uyalala ukuze yabona ukuthi ngabe kunzima. So isandla ingalo inomsebenzi omkhulu esandleni. Lithi kizi uqale kusiwe umuntu owenza inyama ibe ingalo yakhe. Lento ethandwa abantu ukudla ngabantu. Thola ukuthi intombazane ethize Nkosi yami siyayizala lengane ithanda abafana nje ngokufuna imali. Ilandela isiqale uqale kusiwe umuntu owenza inyama ibe ingalo yakhe. Uthola amafoni, uthola izinto ezinhle, uzibuye lo-checkers ekhaya. Kanti ngoba ufuna imali, ufuna lezi zinto lezi abazali bakho poison. Nabo abazali bambuke lo-checkers bayakwazi ukuthi awusebenzi. Yasazi isiqalekiso leso mzali wakho. Musumukela izinto ongazazi eziphuma enganeni yakho. Ngoba ingane yakho isebenzisa abafana ngaphandle. Abanye bondlisa abantu ingane abangayizalanga ngoba ebonto omkhulelisile akanamali. Isono leso uNkulunkulu. Sidinga ukuphenduka. Uyilandela isiqalekiso. Wenze inyama yaba ingalo. Uzikhethela umuntu ozokondlela ingane ngeyone yakhe. Uzofika uthini uNkulunkulu? Ngoba phela sisaya kuNkulunkulu. Sisazophenduka. Omunye umama owayemukela o-checkers entombazaneni yakhe. Into ebuhlungu eyenzekayo. Ingane yahamba inesoka layo lisigwile nemoto ukuya no-checkers. Ngizwe ingane zami ezincane kakhulu ezindala amantombazanyana lawo. Ningayenzi leyo. Ukuzothola isithezi kuNkulunkulu. Ngelinye ilanga igule ngizozama ukukhuluma abadala bangizwe. Ingagxili kakhulu khona nezingane zabafana. Apha le ntombazane ibisiphathwa yithumba endaweni efihlakele. Mayisiphethwe yithumba liqinise libe nzima ucaca ukuthi lo muntu akasakwazi phela manje nokuvakashela lo muntu wakhe lo ufike o-checkers. Athi umama ntanami lala phansi ngekhaya. Hayi alala. Mvula amadolo ngiqala umkhamo. Besithi ntombazane mama kunezwi lithi angitshele lento ekhamayo la ihle. Ngizwile lento ekhamayo ihle ukuthi ubovu. Athi mama yini lento ekhuluma amanyala mani lawo ithule ntombazane iqhubeka khaya. Mama lithizwa ngikutshele lento ekhamayo ihle. Angikwazi ukuthi lento lithi angikutshele ukuthi abo-checkers engifika nabo yibo la. Nebona izinto ezingcolile nidlawo bazali ey'nganeni. Ake simkhonzeni uNkulunkulu sikhulise ingane ngezwi likaNkulunkulu. Mayizidlukulundela idlukulunde ngcono ngilambe la ekhaya ngife kunokuthi ngidlise o-checkers abangcwele. Omunye uthola umsebenzi ngomzimba wakhe, wondla umndeni wakhe, uthola umsebenzi
ngendlela engcolile. Leyo mali engcolile kungabe owesilisa nabesilisa sekunemanager labesifazane la. Fika uzofuna umsebenzi. Inkosikazi yomuntu ivele ikutshele nje ukuthi hayi ngizoqasha mina kodwa ngifuna ukuthi uyasebenza la wena usigcila socansi ungowesilisa uyomondla ingane zakho ngokuyise. Usazophendula phambi kaNkulunkulu. So siyazikhuluma lezi zinto uzibandla libe ngcwele. Uthe kwabumfundisi ibandla lakafika endaweni efanele eqinisile. Ngoba uNkulunkulu uthi asibe ngcwele ngoba engcwele. So lezi zinto esingazinakile sifake esihogweni. Naka zonke lezi zinto uzokwazi ukuzinaka udinga ukuvuma izono zakho ubabhadise uhlanzwe igazi likaJesu uthola umoya ongcwele ozokufundisa ngoba ngeke sizisho zonke izinto la kodwa khona umuntu ozokutshela athi ungakudli uhambe emngcwabeni endaweni ethize umenyiwe uma ufika khona uthi mase kuphuma sefendliwa athi umuntu ungadlela uhlatshwe lapha phezulu abaphansi sevalesele kakhulu ukwazi ubone lutho mhlawumbe ubonanga ngisho ihlahla kodwa sekutshelile ongaphakathi kuwena ukuthi kuzomngcolisa lo musukudla kodwa unongcwele ukwazi ukuba nayo uhlala endaweni enjani eqini bafowethu masike siye kuJesu ngokuyasikhathalela nanti igama engilithandayo uyakukhathalela yabona lokukhulunywa lento ekhulunywa namhlanje baningi abantu abebengayizwa lento bayithathe bagijime nayo kangcono kunathi kodwa uJesu uphethe thina esila ukuthi sizoyizwa into ebuhlungu ila ikhuluma kuJohn chapter 12 verse 48 uthi ngeke ngisanahlulela izwi engikhulumekile lizonahlulela sohlulelwa ngalezi inkonzo ngelanga lokugcina inkonzo ke wayi-attenda ngisho le yami kuphela noma yikho wayi-attenda sohlulelwa ngezwi elishunyayelwe lapho so zithathe njengomuntu onenhlanhla njengomuntu uNkulunkulu amenzele umusa amenzele ifavor ithathele ugijime nayo ukuzongena ezweni kodwa uma ungayithatha ugijime nayo ngiyadabuka ngoba ibona phakathi isikhathi eside la ngilinganisa obonosha bafanele 1820 something bafosha ayikaqali ngona phakathi mawuhlala esesibogweni usacula namanje usho hayi uyasha hayi kusazodlulela izwi liqeda aphonse ekibeni lomlilo asha mayesezulwini uyabuza ubumnandi kodwa ayikaqali ngona phakathi ubumnandi so thina la emhlabeni kade ngikhuluma ngisazi ngikhuluma ngithi izwi lenkosi lithi usuku olulodwa ezulwini kwiminyaka enkulungwane emhlabeni usuku olulodwa ezulwini so lokho kusitshela ukuthi uJesu kuney'nsuku ey'mbili abethelwe esiphambanweni njengoba sikuma 2000 ube ney'nsuku ey'mbili abethelwa ngokwasezulwini kusho ukuthi thina singazi ukuthi sifana nani uma uphila iminyaka ewu-100 ezulwini mhlawumbe uphila u-5 minutes uphila u-5 minutes cabangake ushe esikhogweni njengoba bahamba kudala besha ayikaqali ngona phakathi sezinsuku ey'mbili abanye usuku olulodwa esha kodwa sekuyiminyaka eminingi thina sila emhlabeni sizohamba nathi akekho umuntu omele uthi njengentela ake sikhonzele uNkulunkulu sikhohlwe ukuthi umuntu uthini uthathe iBhayibheli lakho ulifunde liyafana wonke amabandla kodwa sikumbusha ngendlela uNkulunkulu angazithandi ngesinye isikhathi jwayele ukuba umzalwane ofundiswa makhona ongakuzwa ukuze qala ukuze kumnikazi walo umoya ongcwele uzokutshela ungaphendulanga kusho ukuthi bheka izono zakho uye kubefundisi abagcotshwe uNkulunkulu ngoba nathi asifani nasikhuluma iqiniso bese bechaze kule ncwadi ithi bese uyakwenza asenzeni izwi ukuze sifane nendoda yakha indlu yayo edoleni sefike emaphethelweni enkonzo yethu ngiyacela ukuthi ngibuqe sikhuleke sibonge uNkulunkulu Baba olungileyo abangcwele uNkulunkulu wethu onomusa siyazithoba ngobuso bakho siyabonga ngakho konke sesikuzwile ngiyacela ukuthi utshale enhliziyweni zethu ngiyacela Nkosi ukuthi le mbewu imile isithe singusathane singayithathi
siyeke ukusaba abantu ukuthi bazothini, siyeke Nkosi ukubuka abantu bese sicabanga esicabangayo, kodwa sibuke wena ulele esiphambanweni, ngoba sishumayela wena Nkosi ulele esiphambanweni ukuze abantu basizakale. Nathi sisizeke Nkosi, sidlule kumuntu, sidlule nakumuntu obemphambi kwethu, sazi ukuthi umuntu angeke asenzele lutho, umuntu ongenalo izulu akanasisikhoko, kodwa sibuke ukuthi ubani omsebenzisayo ukukhuluma ngaye, ngoba Nkosi sazoma phambi kobuso bakho, sihlulelwe ngakho konke sikuzwile kuzo zonke inkonzo esihambile. Ngiyacela uNkulunkulu wethu nomusa, ube nomusa phezu kwalowo naloyo lalela, umbusisele nje ukuthi uzile wazolalela, bese umupha amandla ukunqoba isithi esingusathane, sikhonze sibe ngcwele ngoba wena Nkosi ungcwele. Lungo lonke esinikeza wena uJesu Kristu inkosi. Amen. Bangithi-ke uJesu Kristu inkosi, nawe uthi uJesu Kristu inkosi, ngoba ichaze ukuthi uJesu Kristu inkosi ukuqisa amadoda nini. Kusho ukuthi mina mangithi uJesu Kristu inkosi ukuqisa amadimoni, uqashona ayakulo ohlezi laphansi ongasho ukuthi uJesu Kristu inkosi. So mangithi uJesu Kristu inkosi, nawe shono njalo bese kubaleka hamba esitobheni ayosho. Nayibona lo ndaba, uNkulunkulu uthi ngingasuki la, ngingacelanga abantu ukuthi abamvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Ngicela nje simvume uJesu ukuthi uyinkosi, sikulahle kude usasindiswa nini, sikulahle kude ukuthi neminyaka emingaki ukhona, ngoba ngiyazi abantu abagcwele la abazalwane, mhlawumbe uyedwa amabili ongakholwa ngempela. So ake simvume nje uJesu ngoRoma 10:9, sonke sisho emva kwakhe. Ukusho lokho uyamvuma. Ubani waziyo ukuthi mhlawumbe sithi sihamba nomama la Richards Bay, kwenzeka isiphihli sengozi bese ngiyathula aphile nani nosala nazo ukuthi hayi uyamfundisa usezulwini kade sivumisa uRoma 10:9 umuntu uJesu inkosi. Mhlawumbe akumina, mhlawumbe wena, ngoba phela sibambula yini la ukhona ophambili. Ulayini omnandi kabi, wena ulayini wokufa ngiyawuthanda, ngoba lo waseBergville vele kufika umuntu nje ayixoxisise nomngane wakho phambi kwakho, abantu suka sebeyafakana sengiyabheka noNkulunkulu mawuyishilo kumthengi usingenelela wena. Hayi abantu basezulwini akekho wazi ukuthi ukuphi, kodwa nje bona sibambula yini. So-ke ake simvumele uJesu sonke, noma ngabe ungubani, kodwa ngiphoqi muntu, hayi akeke ngiphoqa, kodwa nje ngiyakutshela mina ngiqale ngaphi selelesi samvuma uJesu, wathi uJesu namhlanje izoba nawe eparadise. Emhlabeni ukhona abantu bawuthuka abantu emhlabeni. Ukhona umuntu odalelwe izulu, kodwa akadalelwe ukuphila insindiso njengeselelesi. Mawusuka nje uye esibhedlela, ukushumayela uqede, uthi mawuqeda bese uthi ukhona ufuna lo Jesu, sigule esithize khonini siphambisa isandla mhlawumbe sesigugile ugogo noma umkhulu, umthandazo uRoma 10:9 uhamba uthi yabuya kusasa kuthiwa ebusuku ushonile lo ngokwazi usezulwini, akadalelwanga ukuphila insindiso, kodwa uvuma uJesu wangena ezulwini. Bese kuba khona lo wesibili kufanele aphile insindiso, lo oyimi nawe ukufanele sivume izono zethu, simvume uJesu, sibhabhadiswe, sigcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele, sikhazimulise igama likaNkulunkulu sisaphila, sinomqhele ezulwini. Lo ovele wavuma uJesu wafa kanamqhele ukuthi kuwe mhlophe naye, ngoba iyumfobo yasezulwini. So-ke mina ngiyacelela nje ngomoya omuhle wesono, mangathi ngajabula nje futhi kwazi awujoyini isonto ilizwi lelo uRoma 10:9. Mina ngifuna ungene ezulwini ngoba sazi ukuthi ubani phambili kulayini. Sengizocula bese ngivule ithuba sizosukuma sonke sithanda ukukhuleka uRoma 10:9. Siphakamise izandla bese-ke ngiyashonisha emva kwami, siqede bese ngiyamkhulekela bese ngiyasuka. Khethe yakho, God.
ngiyavuma umlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu wabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane angimfuni, amadimoni angimfuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi, uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngicela ukuthi ngikhulekele ngisamile ngiphakamisa izandla. Baba, egameni likaJesu ophilayo, ngiyakhuleka Nkosi nanti ibandla lakho. Siyazi ukuthi lakhiwa amabandla amaningi abavela kuwona abantwana bakho, kodwa lilodwa ibandla elisezulwini owalithenga ngegazi lakho, eliqhamuka kuwonke amabandla asemhlabeni. Ngiyacela-ke Nkosi uzwe ukukhuleka sesuthandazile izwi lakho baseRoma 10:9. Ushilo kuverse 10 wakhona wathi umuntu mayivume ngomlomo uyasindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. Ngiyakhuleka-ke Nkosi ukuthi makube ngukulunga kulona loyo phakathi kwethu, ngingasho ukuthi ukhona ongalungile, kodwa ngoba ngenxa yalo mkhuleko Nkosi, makube ukusindiswa kulona loyo phakathi kwethu, ngingasho ukuthi bebengasindisiwe, kodwa ngoba Nkosi kufanele sikuvume ngaso sonke isikhathi ukuthi uyinkosi, sizicabele indlela yokungena ekhaya ezulwini, njengaso leso selelesi wathi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Ngiyacela-ke Nkosi kusise lona loyo manje osekukhulekile umkhuleko wakhe. Ngiyacela Nkosi umbiyele umgcine, sithe singuSathane singasondeli. Ngiyamqalekisa uSathane namadimoni akhe, ngithumele esihogweni ngegunya umnikezela lona kuMathewu 18:18, wathi ngibophe emhlabeni iboshwe ezulwini, mabakhululwe emandleni esithe singuSathane. Ngiyacela Nkosi ukuba ubabiyele wenze izwi lakho Mahubo 1:25-1:2, othi abakwethembayo bazofana nentaba yaseSiyoni, yona emile engenakuzanyazanyiswa. Mabangazanyazanyiswa Nkosi nokhulu lwabo baze bangene ezulwini. Kuverse 2 uthe njengokuba intaba zihaqe iJerusalema, yabahaqa abantu bakho kuze bephakathi. Ngiyacela Nkosi uhaqe kube yilona loyo kusukela komncane kuze kuyofika komdala wethu, ubahaqe Nkosi kuze kube usuku abangena ngalo ezulwini bathola umqhele. Sikunikeza udumo lonke uNkulunkulu wethu, kufanele lungolo lwakho, ngoba wena owenzele konke, wena okhulumile nathi salalela. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ningahlala.
Siyabonga kakhulu-ke uNkulunkulu. Mina-ke isami isikhathi esiphelile la ngidlulisela kumphathi wohlelo bonke. uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu anithini, ukuthula kweNkosi yethu uJesu nokuqonda bonke makube nalona phakathi kwenu. uJesu azabuya la ngebandla lakhe. uJesu Kristu inkosi.